إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آية الأحكام كتيرين أو من فم وعدك من دي قبل بدل كرو ما بولي حكم تكابه मेरे और में वाहद अक्कानी में फिलावलुगा किबले कुरिमत्रुमुगा आलबम में बच्चा लाजिम में बनी या गुलुम हरी हुकुम ता उतरें बाय मीहुन की गिफुल फेन्ने हिसाब का नमाज कुरामीहु अनब्बे की मस्जिद हराम के बेरुगा नमाज कुरामीहु अनब्बे की मक्का अनुंगे हैं डर्दशुगा नमाज कुरामी कुरारुगा एम्मेगे हुकुम एग्गित्तो नोता इल्मुरिंगे रायुते की कोबात ए कुरीगा अवनो दंडवाला गस्तु कोफ़ावा नुक्ताई कीत कुरान के हुकुम तक आबे को तुम और में बाग दक्का रुगा कीत कुरान के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन मेंगे हुरिहा मसला होता के एक ये दशुगा रक्का तेरी कुरवेने फोते गुतु का बावाले बिफे मैं अल्लाह को बावाले भी हुरिहा शरीयत तक इंसान आगे मातियो लेकिन बा दीना इस्लाम दीना इंसान आगे जाना इंसान आगे फुराना इंसान आगे मुदला इंसान आगे नस्ला इंसान आगे बुद्धिया इंसान आगे अबुरा इज्जता में हुरिया का में हिमाय ए मिकेने अद्दरूरियातुल खम्स इंसान कुम्में हिमाय तरक्का तरीक़ों को देने ज़रूरी दर्जा के फस मसलाहत इस्लाम शरीय बनी हिमाय को दिफ दीनाय जानाय मुदलाय नस्लाय बुद्धियाय अबुरा इज्जता मिकंक मणि इस्लाम शरीयत का हिमायत कुत इस्लाम शरीयत का मैं अल्लाह कडालुब्बा फहुरिहा हद्दु तकाय उक़ूबत शारुगा बैकाल उक़ूबत है कि मैं अल्लाह कडालुब्बा फरि उक़ूबत एक तेरे हिमनी देबावत एब्बे की हद्दु कनेल फरि कुत अनब्बे की क़िसास कडालुब्बा फकुत अनब्बे की वकी उक़ूबत कंड अड़ुवा फनुआ एहन में कुशो को तुका बयान कुरा फवा ताज़ीरी उक़ूबत तक देवे कम एम इस्लामी शरीयत का वकी उक़ूबत वकी कामिक हद कंड अड़ुवा फरी बैक कुत्ते बोरे तिरेगा जिने कुरमा वक्कं कुरमा राबुइमा मी मगफेरुमा दिन पैपेकलुं बगावा कुरुमा देखी तिरेगा वद्दवा पे मी उक़ूबत तक इस्लामी शारोगा हद्दु करने लिफाब उक़ूबत की इब्बिस हालिक हद्दु तंफीज़ कुरुमगे शारोतंग हामोइज्जिकम गवानमा एहिं उक़ूबत गद्दियों हुद्दवा कंतत्तगे हद्दा क़िसास के तफात की हद्द की माफ़ कुरवे चिन्नु इंसानुनक हमें के हद्दु तो तेरे माफ करूँ के मसला के इल्मोर तेरे वाहद की फावा हद की गज़ुफ के हद इस हद्दु का निफा कुछ क़िसास के हुक्म माफ कुरवे एक क़िसास के हक़ गुलिबे फरातुम माफ को फिकम गवाना एहनूनिया ऐ बैंग अल्लाह बाकी उक़ूबत कंडालु वाफ़ा का में क़िसास नफ्सों के क़िसास गुणवंतों के क़िसास नफ्स बिन नफ्स नफ्स का नफ्स
والعين بالعين لولك اللول والأنف بالأنف نيفتك النيفة والأذن بالأذن كنفتك كنفة والجروح قصاص أدي زخمك قصاص أن الله مي مان الله بفي إكلامه هنقول متين بابا لبيلاه بشريعة قيامتا جهندن بدل الناس تمي أنان في එෆොතෙක්ගේ හියාවයික මුදසුගා ඉන්සානුන්ගේ එම්මෙහා ලාභයයි මම්ෆායි මෑන් අල්ලාහ් කණඩලුවාපාවා හැමකෙන ශරීය ඉන්සානුන් දුනියේගේ මෑන් අල්ලාහ් වුජූද් කරවි මේ ශරීය බිම්මදීගා තම්ෆීස් කුරා ඒ ඉන්සානුන්ගේ පුරියා මස්ලහතකෙන් හිමායක රක්කාතර කොද්දෙවෙනි මේ ශරීයතුගේ හේලුගා කම්ගවත් මෑන් අල්ලාහ්ගේ ශරීයතුගේ බේරු එකලාගේ ශරීයතුවා කණඩලුවාපා හුකුම් බේරු इब्बस मसलहत इब्बस इंसान मुज्तमा का कायम कोश नुदेवेन हेवेक या वही कमेक रहमेक आदुलेक हिकमतेक ओइज्जकमवान मैंग अल्लाह वनी एकमे में शरीयत के हेलु गलब्बा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जात फुल अनियावरिक निस्बत नुकरे फदे में शरीयत अनियावरिक निस्बत नुकरे एकलांग जात फुल हिकमतुम बेरु निस्बत नुकरे फदे එකලාගේ ශරීයත හික්මතුන් බේරෝ නිස්බත නුකරවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දෙනවඩිගතුමා ඒ ඉලාහුගේ හික්මවන්තකම ඒ ඉලාහුගේ ගද කීරිතිවන්තකමගේ මච්ච මේ හුකුම්ත මෑන් අල්ලාහ් බාවා නබ්බා එම් කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හද්දුතක් කඳ අලුවා ෆරි ආයතෝගා එකලාගේ ශරයි හුකුම්ත බයාන් කුරා ෆරි ආයතෝගා ෆහතුගා आम्मुको एकलांगे मोळद देनवडिගෙන්වා හික්මෙබ්බන්තරස් කලාංගෙ කන් තකුරාරුක බයන් කුරාෆෝනි ෆහරෙග්ග මීහෙග්ගෙ බොල සිකුණිය වද දානක මට්ටකය හුකුමකි හික්මතා ඉල්මුම් බේරුවකින් හිඟා දානකමෙක් ෆහරෙග්ගා වෙහෙන්නනු උරිහා හික්මතෙක් උරිහා ඉස්සතෙක් උරිහා හග්ගතෙක් රක්කාතරි කුරයිෆෝනි මෑන් අල්ලාහ්ගේ ශරීයතුගේ හේලුක මේ අලගොන් මේ අකීදා මේ හගීගේ එම් ඉස්ලාමී ශරීයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හද්දුතක් කඩාලු වාෆරි පුරිහා කුත්තකකි මිදෙන්නෙවි ශරයි මක්සවතන් හාසිල කරමට්ටක කඩාලු වාෆරි උකූබත් දීන් හිමා කරක්කාතර කරමට්ටක දීනුම් බේරුවා මුර්තද්දුවා මිහාය ගතුලුගේ උකූබා ශරෝපරේ මන් බද්දල දීනහු ෆක්තුලුහු එමියාගේ දීන් බදල් කො මුර්තද් වෙජමියා ශරයි උසූලු එමියා ගතුලු කුරාස් ශරීයත හුකුම කයි ජානු හිමා කුර්මට්ටක කිසාස් ශරෝපරේ මුදා හිමා කුර්මට්ටක වක්කම් කුරා මෙයාගේ අක්කඩුන් ශරෝපරේ නස්ලි හිමා කුර්මට්ටක ziනේ කුරා මෙයාගේ හද්ද ජොම රජම් කුරුන් ශරෝපරේ बुद्धि में कुरमट्टक बंगुरा हराम कुरव्वे कम हद्दु कनेलु मिया गबरा इज्जंगी में कुरमट्टक गजुफ कुरु हराम कुरव्वे कम हद्दु कनेलु एम इस्लामी शरीयत के होरिया उकूबत तक मी एमरनी मी मकसद तक ही में कुरमट दिन सवाल की मैं अल्लाह का नालुवा फवा दीन ही में कुरमुगे मसला तो ए शरीक ए हग्गु अलगुमन्ने हिमायत कुरवे नेतो ए इलाहुगे शरीयतुगा बयान कुराफा मगु नूनी नफ्सुगे हिमायत रक्कातिरिकं अलगुमन्ने कशोर कुरवे नेतो ए नफ्सु हिमायत कुरम मैंग अल्लाह कनालुवाफा किसास के उकूबात के दशु नूनी मुदा हिमायत को रक्कातिर कुरवे नेतो ए मुदा हिमायत कुरम अल्लाह शरू कुरवाफा वक्कम के हद्दु तंफीज नुको अबुरा इज्जक नस्लु हिमायत कुरवेने तो ए नस्लु हिमायत कुरमट्टका नस्लु हिमायत कुरमट्टका अल्लाह शारो कुरवाफा उसूल तकुम बेरु अबुरा इज्जक हिमायत कुरवे तो एकमक कनलुवाफा उकूबा ए मदनी इज्जक हदा ए जिनाई मसले नु कम हदा ए खियाल फाल कुरम के मिनिमम कम के तेरे मिहुंग अबुरा इज्जतन अरागनु ए तरक्किया तहजीब कम का हदा गें इंसान अबुरा हिमायत कुरवे तो ඔබේ ඉස්සතේ අපුර නාපුතු මෑන් අල්ලාහ් කඩාලුවාෆම එබ්බස් මස්ලා තේකලාගේ ශරීයතු ශරීයෙන් එග්ගොත බාබ්වාෆා එනුන් ගොතකුන් ආහර්මෙන්න
hallukon e maslahate furiha muqaddene kama qabul kurmaki Allah ge shariata nisbe kore unikame mane ke aharmenna hikma bodenge aharmenna mi zama enge aharmenna mi insana enge aharmenna mi kankan hallu kuran jego enge Allah ge fatugo hukum batta se aharmen kankan hallu kurana me kochita hallui insana ge deenan iman rakkaterikan hoda de uni kine tukubat islam mujtama ge di med islam deen iman ko rakkater koddinu mattaka oy sharoi uqubat adi kubato nafsa janu ge maslahat iman kur mattaka oy sharoi uqubat kit qur'an ge sarih nassu sabitwa ege sahhakama meduga khiyal tafaatun ufedifa nuwa qat'i nass qat'i hukmak ge wa kahar men dakkaruga eki dima dimalun eki faadu ge mihun nikume e hukum taka de kulam wahadak harbi kafirunna islamu ge libahu ge tibe munafiqunna Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge shariata ge hukum fulto ge wahaka ge tereng mistakun emihun ge hagige mistakun na faalwa ge bani labwa Madina ge munafiqun faalwe kiwe Madina ge islam deena gadakan liven pechima mona keden nokore noetti be mada den eki libas taw ge dashum mistakun netti eki bahana taw ge wahaka dakkage algon men tere mistakun ek migoten mekon oman kuran ee Qur'an ke man Allah wahi qur'an ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun e iman be mistakun ne tebame gumach roda fardu kuravijje tebame ge kuriga ummettaka bes roda fardu kuravun faden la'allakum tattaqun e tebame taqwa waru mattak roda fardu kive kutiba alaykumus siyam e iman be mistakun ne kademe gumach roda fardu kuravij roda fardu kuravani kinet roda ves fardu wani e fardu wa sharutan hamowi mahennu to komme me mechka farden hamennu ennu komme mech roda farden ennu ehm beto ek baligh wa buddhi salamatun uri misme mech roda fardu wani ekam avmantren kaapto woni me rode ki farden nune enna nubune datto bune wennu to ei waki sharuteken adi hamowi ma fardu wa ke bal rode ki farden ommeches farduwa mihek macche hukum roda ek zaato gai farde kaaku roda ifan jeni kaaku roda ifan nujeni ei e sharotan hamawi maenge kame qisas hukum ke samehengak kame ya ayyuhalladhina amanu e iman be jeni istakunne kutiba alaykumul qisasu fil qatla gatuluga tebame macche qisas fardu kuravich Urigayat ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam e imam timistakune kademaccha roda fardu kurich niyayatu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas e imam timistakune tibagumaccha qisas fardu kurich roda sharta qisas sharta eves fardu Allah ekalang fadu ge eng ibaratu ge andaz dembonam mi hikmataki e roda fardu kor mi hikmate ballawa hikme be segge ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun tibame taqwa rumat qisas aban kiyat wahi qurafa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun e imam be dimistakune tibame hunna walakum fil qisasi hayatun tibame hunna qisas ga dirume qisas ga diru Allah ekalang fotu wahi kurawne dirume hayat tibame taqwa rumat un ekalang kadalu ba fa im fahanala nudiumat kalang haram kore kanka mudura rakate rumat dekine to tafat kora man Allah ekalange phonu be hukumek tanfiz kore wahag deke vijja abudu saumantre menani eki insani habgutaka mase kora jamiyataka jamaataka et mitanu tantanu ekkala kurfi hiligen uleyen
defa kola hiniyaragen teneka nuishindevegen uleyen etan mitanun duha adusnaha jamiyataka jamaataka nikume algon menge qaumuga islami qaumegga shariyatuga hukumet tanfiz qur'ana me miyaku bunege usbek bunegen engat adikuma tanfiz korum barage hale insani habbuwa dandawanto loba disitira honna ukhutum insani habbuga wahaka mihartin aharum kan nudakkam bejennu man Allah ekalaage baawale be shar'i hukume geteren shar'i koota kun ibba hukume margo hukume tanfiz kura gonima duniyege insan hakutaka be jamaat takun defa kola hiniyaraga me uleni Gaza ga bavissas mihun katilam edani matingala bona huriya gawmatum ibba America ya France Israel vikiya terrorist jamaat taka gulige insanu lokurwati be marane midi hafta duniyege insan hakutaka be jamaat haddiya fassar furun emihun gauna kannege maruwegen ege haddiya fassararu fatiha doskame algum faha kuram weke nuni dirihurima faha kuram wekame miki ek faharagga wes insani hamputaka wegen ule bayennommi man Allah ga shariatu ko hukumettanega tanfiz wonna ekama kamboden ule benon ei migwas tankol enne mewahadakkan da bennunto Israel mehun gat niki terrorist jamaat mehun gat क्यों देवूंगा तो नोदा क्यों देखकर नोटे दुनिया के बैन लक्वा में निज़ाम की मियदु जल्ला दुमिया अतुगा हुकुम कुर्म के बारो इन निज़ाम है ना हुकुम बिस्कुरनी ना तलम बिस्तलनी दुनिया का अदल इंसाफ कायम कुर्म के बारो दुनिया का इंसान हब्बतन यमा कुर्म के नमुगा मुजरिबुंगा अतक latiburi aragen e latiburi ei adul insaf ko belief nizamet bain laqwa nizam yet awu muslim hoje mikanga danna duniya ga terrorism khiyal faal kurmuge tereng nafrat ufiddu ami wahagatoga asasak dannawanto mihuriya kamege asasaki mi mujrimun dakka wahaka nimihum mikura kankan nimihum mihinga jarima miheku kiyade ko wejjiya emiha ki ei nafratu fadda mihe ni maksad khiyal faal kur minimum kan tammina hulwa leifa emihon ebbes wasirete ka gassagen ka jarima ta abadu delete nafrat hate speech ufadda tiyo duniya ga bandal ko nizam meg mach mihi gani huriha jarima hinga ma jarima ta ke hiyefa duniya ge insano nikya insani le hinga me insani ogantirikama insani kulunu honna waki millaten net mihun as e jarima huttum wegen duniya ge mikya alifdal mikya jamaat mihun mudala kaasa ekko ge men beenuma kankal duniya ge tanfiz kuran hada me jamaat ge mihun emmen ekkolan ara wekapu nuna ke poni huriha kame failwi me democracy duniya ge bar algonmen efidawtan lagaren anne ena maraniwes ena katilaniwes ena noyebuna niwes kuriya school ke faruga democracy pen algonmen daruna mikiyade mi coachetto mi adulin sapto mi chawmen genge beje hagige genge beje hagige ngumake waragge nurakka takun aharna salam ebwane tak mikala filawala takun algone bikankam angadeni madama annamvi code fatwa tayala hama terrorist nige to kitemme digutayen ala futtas kitem bodkot ella futtas kitem agbod karegga ena as meet in the fabius ama terrorist jamaat terrorist dawlat mi hagige algon men qaumuga algon men islam deenuga himayatuga algon men wahaga dekkene dekkin jehene deena khilaf waaka me qaumuga dekkige noane qanuni hasitesne dakkak maruga adab tanfiz kurumuga masala ga duniya qaumutakun idikol hada dead penalty idikol hada dannonta duniya huriha go megas maruga adab tanfiz kore ebbes istisna ennit huriha gomeggaves maruge ububa tanfiz kore ebbes istisna net gaanunu getere oni dogu waake tanfiz nukura waake
huriha gomeggaves dawlata dekola jarima hinganya dawlen hala kollan dawlen nattalan dawlata dekola hinge huriha jarima go okobata ge maruge adam huriha gomegges dawlata dekola hinge jarima go okobang ei maruge adam kamang emihun gabul kurakam vejjam algon men kikuranto dawlaten me gaim kurani islami qawmegga islami qawmegga dawlaten me qaim kurani man allah ge deen hima kuramege ehma dawlen hima dawlata dekola hinge jarima go okobata ki marukam ga vejjiya emihun gabul kura gutum bes marukam ga vejjiya islam deen e maqsadegga man allah qaim kurma sharu kura vech dawlat ki dawlen mi ufaddani khud deen qaim kura em deen hala huwa kom metamu deena de kola inge kom jari mari sharu usul ge tere em marugada bawmaki buddhi ge nazarum belies qabul kuranch den awmutre ga ammukam mehun dakka ke ei kankam regen dakka marugada be rangale wara barabara adwedin sa kodu taka mihin gos alla kodu tak insanu agon nudannawan argumentere ga unikan kamannete adi emme rangal gotta kare huri kiwis ehennames ei bahana ekkam ga hedigennuwa kodu tak gohiya kodu tak je rangal kura man allah ga shariat tanfiz kurave gota kodu tak je ni sida kura ehennundu ekam e कोर्ट द सीधा करो मकसद नो मकसद की मी हुकुम तक मेदुगा शक्कु तक शुभहात तंग फिट एनु ए मकसद मीहा ए नग हमहेगा हुरगें मीहा ए न अमिल्लेंगे इतराफ हुए गस्तुगा मीहा को मेरी कमा हुरिया कम साफ एब शुभहाय शक्कें ने मिंबर हुरिया कम साफ हुए वारिसुम मरुगे ओकोबा तंफीज कुरन तिबेज्जिकमुगा वानम एहानुगा एगितिने एहम्मियु तदखुलुमकी उद्दक मेन्नु हाकिम मिहा आमेकेनि बलंजेनि हाकिम किस्नाको मरुगे दब तंफीज कुरवेनि हाकिम मिहा बलंजे हकीकतकी ए शरीयन हिंगा होती अदल इंसाफ के मगुंतो हुक्म तंफीज कुरु पूरी मैंग अल्लाह कुरान वही कुरान वमन कुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन फला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा अनिया वेरी गुतुगा मराले विच मीहा का वली वेरिया तिमन रसकला के बार दिव्वी में एक उम्बार किसा सिफ मग बारा माफ कुर मग बार फला युस्रिफ फ़िल क़त्ल एना क़त्ल के इसराफ न कुराश मारो मराले और मीहा के बदलो का एमी हुक्म तंफीज कुर एने लिफा बार इन्नहु कान मंसूरा हम कशोरं एने की नस्र लिबिगंवा मीहे एने को नसरत तो लिबुनी एने गातिल मिया मगमती कोम्मेदु देखो साक बप्प मराले मिया देखो साक बुरकंडरी दौलत को बैतुल माल अनका बलहट्टन जेनी गातिल मिया एने को हग्गे तो लिबु को बात मारू बेद मिया हब को बात एने आइला गब मी आगम विस्तारण चेनुक्ते विभावत कंको अभेत वाह देखवेनी मी फारगस कोम्मेंगेगा कंकन रंगलकुरुम की सियासत नोंगे एको अबदुस एकी की जमात तक जमियात हुकुम तक देखो वाह दक्कनी एमियो गीतुगावे नफरत अदावत तरीका लुलिवरिकम निफाउकम फालुकम එක්ගොතක සල්ගම මුජ්තමව එපෙත කංකම චාදේ නුවාන ශරීයතුක හුකුම් ත තම්ෆීස් කරෂ එන් අමල් කරවි එකංකම මග්ෆයව අගත කංක කුරුන් අලගොන් මේක මක්සදක වංජේ පාරග්ගා සෙකංකම හොරසලා එකංකමක මගුබන්දුකෝ ඒ නුවානකමකම දෙකි කොග්ගේ නුවානකමකම දෙකි කංක රගල කරඹිනු කං කරඹිනු දෙක මේන්නු මක්සදකි හුකුම අමෙදුක සුවාලුෆ් then mihum marani hama mihum marame mihum maran nenunto emihum katoli banni ko marali me benge timanna marak me ko nanna ekam shariya ko baata ki shariyen ahankaren purani ale diri hurumuge haggaki emmenna hamahame di ponna haggeki ena duniyega batta kale duniyega hunnam beenumiya anekas duniyega battas aneka duniyen dubwala kallega nuhurave
aneka kamfe kanda kai kamfate nuhunna aneka galoburiku dubba kai lole nuhunna aneka nefe kana kai nevete nuhunna ehme ba kalege nefe batten be me nefes batta kale duniya kan be nes duniya ka batta ei mihuriya hagga ki emmena hamahame di fona hagge ekam ehaggu neti magote ki e adil insaf qaib nukurenya magote ki akala adugote mi aroggina usulun nenu dabud sena kol moluwa enaga bagatowa em adil insaf qaim kurun e isharai maqsadin adil insaf getere mi hukum da tanfiz korwen jehene bisale galgon men ekankan kudamisko adi beeruge mi jamaataka jamiyataka algon terege sunna bay mikala jamiyataka mi sim mi dakka wagataka kot sawmen helligen nuwane algon men macce man allah lazim qura par hukum tame hukum tek awon kodoko filawala gam kore gosani e masala be tu wa dakka ban imma dani mire tan ko diviswana karne kodoko farro kambet inshallah masale ki gefula kurimatluga ge me qibla kurimatla ro hame sida gefula dimalatto hunnan jeheni gefula wi faratatto hunnanch masala ge ilmori ge daraye naqul qurayfawe emme furtama awon me emme ebbaswa kame namaz kum fardu namaz kurmuga gefula da qibla kurimatlung ei fardak e arna namaz sahhe no ekiteren istisna wani sunnen namaz daturumati misal daturumati ga sunnen namaz qura ko vejjame sawari daturu qura birori halat daturu qura ruga ena hat me qibla adi me kurmatla bhasham bade faden e daturu qura sawari da dimalaka ene horege namaz kurve ei suddakam doni faruk mashaka namaz qura ruges sunne namaz qura ko vejjiya ekom fardu vejjam je qibla kurmatla emi ebilun tere khilaf difa masale long henna mes khilaf woni midenne wihen e kurmatlan je dimayamat imam shafi rahimahullah hanbali mazhab garaya ki kurmatlan je ni hama sida gefulakka gefulu a dimalak gefula ifaraten nu hamege farata ko nufudene hama sida dimashe hunnanchi gefula mat kawba dimashe dimawan je munu Hanafi mazhab ki adi Maliki mazhab ki gefulu hunna farada she kurmatlan jeheni ei gefulu nufennakam gawa gefulu fennakam gawana gefula sida dimalas ema haram makka ga haram fulu ge beeru masjid haram ge beeru namaz qurami en darshwa namaz qurami havejja gefula hunna farada sida kuri barangalwane sida e kaaba ya dimawno ibas ekam kaaba fennakam vejjam jehene dimawa de miga hallakan alume derayuge ekkolla dannon jeheni naru gefula dimala hunnan jehene buna mazhabuga shafi mazhabuga swidaloni gefulu nufennakam gawana enage gastu onnan jehene niyek timanna mehiri sida hama gefula dimalakkam me wawtaki duru hisab toga sida gefula dimala hunna lazim korvejjiya ei warbor taklif ara undawka enno ei nabiya sallallahu zamanu ges gible ga asabe kor kurmet labwa miskitten alubwa hedde viruga ama ebe fulunna gefulu hunna farak kom bele farada miskin alubani agona miheda ma bod hisab take jaha misra bala eha warakan loy addawa mero guba miskituga fatishtamadat tibi baitul maqdis tibbone ko geflu gibla badaw kuru ayat pawalle bodi wagutu gebe fulum badalu ane farata fahata badal viruga ei ebe fulun baitul maqdis onna kam enge edima kommen sida kambarda mag edime kannu e farange em bima ei warbot taklif enekka algomna sida duniya kuriha kam korte getibe mihunge moonu hunnan jeni hama sida gefula dime shebune vijya mek mane ki wargine peke namaz sahayno ei warbot taklif kam ei misalaka mitaga miskituga namaz kura mehas emme inchien ben jehiles gefulun natta ladut 300 kilometer duran algomnda ei mita hunna meha mihen emme inchien ben jehiles 300 kilometer durun ei gefulu furalo farun natta hisabe ennu tawan misrab bala kiriyat ka jihara ge natta ehm eminan e amaz sida ehen e dihawaraka me baraka faraka food faraka diman algon men sida men tibmaki mustahil kamen asu do e miga khulasa ki
gefula kible kurmatila mi jehni gefulu hunna farata dimala gefulu hunna farata dimala kurmatili ma hisabun ei kible kurmatili kamuga fudene gefulu fenna kamuga wana fenna hisab ga namaz qura kamuga wana kurmatilani sida gefula dimala fenna kamuga wana gefula ay farata algon mege niyata ki maqsada ki gefula dimala kurmatila horigenne namaz me kuran itu gonnan je maqsad ehma ei masala khulasa ki madmar inshallah mubahadak-kani agun namaz foga namazu ge terein ellakka namazu ge dharmaya sawab libeni konta ko namaz kurima to makkage miskida teredo haram pul sarahalto ya be madmar inshallah mubahadak هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته